how could I how or sharp down for her and they only be a panabasa swans and it is some woman say oh yalena na catch her on one mouth baby I better now I'm more dianedi because this ubenya hoto na wo ababa bedi adanse nyamensa won so niam a wo ye buradwene entiase so koso na wo pepe bia kompai body a eja pekurum ene ewo se woko aniji se be womni se bosumi bia wo ye all 91 tiba bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no on fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya frame na ye bo a odifo awiemfo ba me wo japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media me dwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka wisia mobro wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo me wo ba ni nya gidie se wo ba no na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me se sia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wo be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be de ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedie wo die wo ni hwekura me se wo de beda anyi achinyi bomode abra na abeduru ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye me number wo hwe machira kwa ade benyam ye 0243 35 65 83 bra na abeduru ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye amen. Never surprise on Edusa herbal mixture and me Edusa herbal capsules and no who dread a day we could debrail who said that complain with sissini Koowaa epe ajiwakade Edusa herbal mixture and me Edusa herbal capsules and no who drag a sepan and ne we could debrail William a yama money mema Edusa herbal mixture and me Edusa herbal capsules and your Koowaa ni sisiya drink a sepa Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Miss Roxnasi. No men serve. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma mejina brand. Na yemme. Ah. Na Edusa ya was said me bravo we. Sweetie, me the common mama adwamwa. Hey. What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kone kwa judi. What kaki? Yeah, I'm sorry. Obie Timinumbi. I just a pin for one woman for down for any the onion fear do me. FD, I should share a dreading cat. Yeah, ma Obibia Koowaa Show at the Kumawood TV. So I say at the patchy say and seminu me no say ya didn't sit there any caviar ever man. Koowaa Show and I when go so I will baba abeshe from 7 to 8:30 dear I'll be your host, I'll be your drive. Well say Diana dear not just say Queen AJ hips na yeah and I made Snamu the the sweetest Diane. Yeah, or no about no ababa Jina Kunya kama say. Matna see dear not just say Abuafua was so yasne and my di jume die a bro mudi musika tutu die a so yasme di jume die a bro a ban heba ya ban heba center for mu cry chi din yepa afein so dear na Edusa herbal mixture and so ebo ye chidom din yepa and ye di Koowaa Show ebro anopebia menim so what na see di o baby say no offer way abron so way omu nyina agi akonya kama say the nation's uncle papa ba akopa aka the nation's uncle ye mo akwa baba Koowaa so apomboko de bibia hye ye de eno me hia wo fom ho na me hwewa na me hu hwe eno me hia ada ne aboa we dan bia na ada ne dan oh okay ze bibia boko de
Ndi na chese bibia odifo na yebu apapa bi eso yasne da ne dan nyina odi ne sika tutudie ene so yasne ema ye di dwumadie ebro live on Kumawood TV channel so dwumadie nyina live e wo Facebook ko Facebook edin no Kumawood TV na ko YouTube edin ade be ho ye Kumawood TV show sesi na like na subscribe to your channels ne nyina efa ma ye kama se na be ya da ne dan nyina ye di video foforo etumu a obetimi akohye na kama abroad the big mouth. Yes, mami. Udi no hunamon say because the big mouth the na me expect say me hu anu bi emu adru bi emu aso and saba ko ba ko say. Enche we mami break the news and be enche. Okay. Ahwefo be hwe the reason of the meaning of big mouth on Kumawood TV. Okay. Na you say but I be tired. Enche bi the big mouth show no ba Kumawood TV. Okay. For be hwe the nche the big mouth. Na you say nye wano na eso no. Bibi bi wo ho ntia. Ye wanu numu no. Ano so bibi wa no ni no na so ba wa no na mo de de e said that so abrata bibi abokode ma nyankopon adom ade achi ye ode cancellation ho de ye da sida be mani din. Okay. Ya betu mu nyina nso ene de I surprise me say Diane tu kwan ho. Diane what tu kwan? Diane said that tu kwan said that de ma be si akonya what you say? But it's so good. Oh say utile mu spirit no kura ma Then the formers come. What you say? Only formers are still best. I'm for question here. Okay. You penny some dakus. You know, you know, Kenny the bush and you better not see the beer. Say the pet and a man sweet me so na pabet na. Then Sabakoya no busono swan. A few chinos already penny for a Kaiwichi. Or your promotion be my promotion, sir. Me I make car. And Irana will be torn or some Kotomadi. Or some Okotowa Kawachi, oh no, Nitin, no one. I'm not the Kawachi. You have a Kawachi. Come and you make it. How the woman was at the family. You may charge your phone in an yes and serum. Say, Abby, and then some of a canny and semi mood. To a moon start to share. Said a baby, she of Funina, baby, any case of moon shana. Said be a new views in here. Name said a bear and 70 queen need to be 2 young fool. Now the are 2 obino and conquer 2 obi. I don't think a time be a cast of one share and from my and I who say if we do time be I'm tired of her. I comment to Wahayipa. Good morning, my dear. Good morning, sweetheart. Good morning, my sweet bishop and abroad. Why is you mean where is Diane? Now, person can sweetheart and Diane to while running pop wash me. And I'm about betting in my name. I'm down me with furniture. Say, I brought a big mouth for copy me dear. Me and I'm moving motor at Queen AJ Hipsy, Queen AJ Hips, and a Queen AJ Hips. Me and I'm come say, maintain Mama the sweet Diane. Don't forget to share the program. Yes, Remo. And if you want to say, and my others and be a part of the program now, and you're interesting. And then stories be brave and a trendy year with social media. One name say Koowaa is all about the trending stories. With Facebook, social media, YouTube, baby, I be trending stories na. Yeah, what one na yeah de Abraham come on. Nan same. Yeah, the thing same be brave. Yeah, same me be. I come for ya kidnap no. Na ko she baby. Yeah, we see and kidnap no. We see one na den ho apoti say. The same be brave na sound this woman we. Na yenya nti yese nyame ayadom ama yehu maami yehu na kira kwan ebi mo se nyinsen no kwampa no portray say onyem no onyem nyinsen bia no a fake which is regional minister reporter or dey my a fake maame na nyem mo say that no pretend they say onyem ni kunu so say me yera me ne te da sorry onyem 8 months ya no free me nchen akwa ne maame akwatena ne maame nchen won so regional minister say onyem yebenya phone in segment na ya frɛ obi owo eyewitness a obetimi acheche nsɛm yie na wo baabi a no korɛ no ɛda yɛnkɔhwɛ video na embra abra regional minister ɛcheche nsɛm sɛ maame na ya kidnap no na wɔse wawa ma akrɔmfo afa ne ba no onyem ababie ni wa obi afa yɛnkɔ ne yɛnkɔhwɛ video ne mmra sisi yɛ ba ɔfa ne abro ha ɔmo be cheche story no mama fo no so emie yɛ pono nti egusuwa nso yɛ hwɛ the position so ebeka anadwuma anasem and this is said you're working regional minister police nso enye na de say obeka da omuduzo mo ba omo ye muludo mo ni ade and this is mo ye den takra de konzo ni bara ba afa wo ba is that say onyem
So on him and Wafiki, I asked them, yes, it happened. I'm a gay, no, I didn't know you are. You could manage to cancel on Vancouver school fees, what Accra Technical University, 3,000 OD. Yes, you. I'm a police report for Google Mark or no, Commander Pumba, Omukumu, that is on one was said that Neko Kota, a fine. If we are a many brava, you who cry a woman, I wish I found a Sonia. And the original minister, so I cannot pay no chase a doctor's report to just say you fake. Okuna. Oh, dear, you won't see you open. I don't just one him. Nature saying some original minister no air to Jano no person chases, Mammy, yes, one yem, and then as if only in our mobwa. Yin saying bien will be any wow when him, nay, as there been a many year because hospital reports and answer air can say one yem. Yeah, it's young woman, so I am pepper, Parkwajo, nay, and the Parkwajo, and to train como, and fat issues when you know, meaning the Parkwajo, Abba, and Homana, so the Anachas, and the Parkwajo better train como no, no, Eddie, and summer, air costo, our tide, this is Sieno, Wabua, Buanunin, and not the Amaya, come, send a bear. You bet me I can't ye because regional minister and summer were there ba and then summer or more canon a defa yan tear papa Nicholas Wanyam pregnant reports but regional minister say Wanyam abro Mamichi original minister. Okay. In fact, and Ram see me brand voice, you know. Okay. I am Yakaka. Udi no ya. Okay. Pa em se pa kwajo aba ho man say hello pa. Hello Minia. Apon boko de. Nyame adom na we. Nyame dom na no fa me ye so se wanya fufuo bi e di ama ho aba wana se fufuo ni nyamba. Oh, fufuo mbe. Yes, I saw a shit the action that fufuo mbe. Okay, nyamba ye be twen kakaka da ya wa go no kamfante. Na me dey aje se ye kobu no ba. Pa eda na ekoso wata this is here ye kase. Yo, me dey here fakra dey ye ba kade oye boko na on sheda so in ye boko dem hinyinara ya ti ma oroko de henye dey here oye Josephine Pain nens and nens CCR baby abefibia Ghana na UAC na na odanko wana na worker na yan so na eja yakona yakope information no yezebre amanfo nti wama pressure bada journalist Western region teaching secondary secretary ya no do pa de okay yakope information so am henya yana so show on any zoro koda na pe eno no dia record anope yenyanti yes regional minister aba kasa say eye sister ya oyura ye ya yenya nti yes akronfo kidnappers no ayi ne ba no afiri no regional minister chimo ma yenya nti yes from doctors report no e chese wonyem ababie ni ho edan what is that stories no ho yeah me nya ndre yenya yete da masam no na yeze chill this ya no wa kwaye the security led by Western Regional Minister no way against that of the family. Did I hear me a crow baby a girl no just no in the mame on unity war takrazi you were area do from Colombia when I was it and the residents are when in was it who the Josephine when you someone to your news and they were when I was your popular watch joint TV or anyone alternative and one can say working with just for about someone chan ma amampo bompa man do nyame onka no nso because the time no papa ho wo no nso the Josephine on nam ho ye ni fieru akasa fieru so onye no man no onye neti we mu do onye nsa nti say obi kade onye nsa ne ya na one jeans the again hospital na one mention there one okoni antenatal no ye Takrade hospital yata European hospital no so any authorities or akasa na authorities work can there just not or wabo any administrator na kasa also just not but on to go into details say your information including the security or the actual officially yes bad because or you want a client okay you want to know where expose clients in the maybe but also the first time just or was somewhere the latter part of last year
Okay. Which we are think September, December, October, November, December 1. November, December 1. On your first time, this thing or the ball. And again, Maba can you there, Wabaho, but unto non cadet, Wabaho 2, 3 or 4 times. What kind of use for Wabaho? Okay. There are details as to Obaho and why Obaho. Because I went to a hospital, according to the administrator, word by word, I make not a hospital. It's in Impanobawa. There are so many issues, not necessary pregnancy. See, on the on Kade, this with this issue. But there will be a lot of information, including the security or the actual officially. There's a hospital now. I want to show a new bill on other men, but I'm going to mark and this will not Obaho, but on me, yes, specific say it be Obaho because of the pregnancy, no. Yeah, under the administrator, so under the on-to disclose the answer because one client may issue to secret sort of to now one candidate another day, but to mark and the juice now started or the latter part of the last year. Wabaho also Obaho, near the Wabaho once Obaho, but on to non-cadet. For this reason another day. Okay, can you confirm this for me? Journalist for what are this is some person munya access to the hospital na mukwa na munya information ya mamu kwan mamo no kwesa Abra woko rescue Josephine wo Axim no. That was Tuesday or your 21st holiday Kwame Nkrumah birthday commemoration holiday and I will rescue on when you call Axim. I was there personally. No crime to security for or you receive permission from or Axim hospital administrator or friend Wahab Mohammed. Meneka saying but now I'm on the private order Nankotina or with some medical officers around and a security Otuna gate now into what he told us in there. As some know about a national interest, into for now, want to know allow national interest. When you know back, I saw her person, when you know Koowaa Show, just when you know Koowaa Show, but police, you know, or friend commander, then she will pay or permission. The commander said that the issue is under investigation to one per day, just from Akasa. And number of kind of just national, on to me non Kasa. Every information I got in Zama or paper. Na Ozama carpenter na or rescue no but mami me fa interim there the latest report in there ended that and you brief and just any condition or na why kase wa western and today that no quickly no around 5:40 p.m. na one ration na when you ba Efian Kwanta hospital and as we speak now no we transferring it from Axim Wanyana a Fian Quanta hospital, that is the latest. And they're around 5:40. Now what transfer now? Just been no on the paper. No one for yes. No one. Okay. But do you guys sense anything fishy there? Like Ebiamufili said, there is some conspiracy going on there. Do you guys feel that? Mami said the Iba Western region had to second data. I can say they almost all the journalists about for the majority of us, we are all confused. Okay. Because the medical and stuff not bad. It been on the pay so be afraid or pay to BB. But police side and one for DB and bay. Where they are one friend media for actually the end they still move the end or by media briefing be the area or Baba can the police think I say just when we couldn't Nawakasa. The brothers now, the Jews in Nankasa and Kasai. The only person, the security side, Wakasa, regional minister, is not the band. See, I am media fund, we are torn in between you, media, young court. This is the little information you have, you know, you can ask it is. Okay. You can there officially report Nankasa, but please, if you know why one investigation seriously, one investigation, and Thursday, and latest by tomorrow. And they able to react to this one side. Okay, pa ya better was CP say and I no pay suja ofufu now J Brenna oni Koowaa for ye twetwe nkomo intina de be sibia na ye ni bedi wachi se na be ya obema informations about Josephine hu ba bia asem no ekoye da CP pa nyankopon ma so me da CP ye da CP
pa Kwadwo na ye ne kasa all the way from Tadi ya se ne ye pese ye hu nsem ne mu ye ne ye ka ye hu ba bi e be kan di asi na nkoye se ya ka afum obi eno nti ne ye frɛ pa ene na etwetwe nkomo abro ye kono wa no bu asem so me ne ba ma men kan fanti okay na western region for no want ma me pa cheni okay you see asem na wa benewa oya asem bia o de ye hwe na ebien ane de baasa ye hwe na ebien na e baasa ye hwe na 2 ane de 3 okay dem no kan fanti ebien ane de baasa okay usande onye possible okay de besie benyisen from 1 day kosi 9 months ani mpenhu do nyisen nti mpenfu bo kasebu o de suban otide nyisen o de ya obepoi okay Ghana ha besie tide dem sister ontimi ntena de onka de onyinsen wanko hospital wanko je card ana wanko check de nyinsen woduru enfa okay 2 area wonu mfu na we kan onyinsen na de so ye moving po na worutwa na de se nie maka wanda ka de be ye fru ho okay are they also lying on your under question na me say share story nim ye minimu ku na yete waka mo amant mama wo na me ko kra de me ko me ma me wo ma ko tena me ma me ne nchen wota krade na me se me ko jogging na ma ba na nkofu bi chim wo chim na wo dim kosie na wo mam kwanda me nya call first person I should have called was my mother or my husband yeah but one from your before any busuini okay the wa kidnap my baby o 2 obano o se wa ntafu na wo de manu ko okay se besia wo a ye feel na ye be nti kai onye anything big that Ghanaians will even wait for 24 hours on this okay besia wo fanase a ye be hu wo twa no so a ye be hu okay because he will try and come operation so I don't think we can ebi owo fanase nti owo fanase dia ye dey hospital na any ye feel a ye finance ye be hu se wa na sa boy okay na mamembra regional minister minimum no because campaign ka kro bogo so nti na kufu adoba ho no ye na ye na nche ka nti minimum e minimum good morning honorable but I said no tia na be ka kire Koowaa de sa ono so fantini nti mam kan kire honorable hwe nyankusem interview ne wa dey be the problem ba okay unexpected interview or the problem de badibia and ofu nyanko so na oba Kofi Adoma woni na wa frɛ regional minister regional minister no but the name Kofi Adoma woni no so big yeah when I have his platform people also know that oh makasa I'm obiate on a bigger platform abadi ntina e ka de reporter wa babonti a wo security for the amount to there maami no nyinsen now when they call you don't want to talk again you should be bold enough as something kind of to protect the country and to make fear no or they make sure there by now report they pay out part of that about doctor on the mount because they say eya ko e say abusiafo na enti asema o kan na say but we are trying to get something out of you so one person na bekasa awu na dey asem ni ba there onyem security expert doctor o feel no say maami onyin sane bia no way owo so what the one na one meeting say onyin sane ma 9 months in Bible me I have a sister onyin sane 14 months okay 14 months and say me maami no catch me free Kumawood ba Kumasi and say me aba wo Kumasi anything can happen when it pregnancy will work see be say nyima we all see it be say for one montu to fino opa on cheche onanti keke bi ablo mama we see all this interpret him there 9 months no ono here ono say mo kenya ade line ade protecting that woman for what minister Rashid do the time was very bad very bad nimpa no hospital ya ti assembly a woman expert no hospital no when you doctors are papa you transfer them attack by the main. And when you bring your doctors, I can see one fee. No, you see, we should have even thought about her welfare first. Okay. Now the welfare in here,
Okay, so no nyinsem pa. Why for this? Yaka radio do TV do afin obi so ko won the number. So minister, the moment you are the original minister, automatically you are the original president. You don't just talk. You just don't. You don't just. You have communicators. It's not kasa. Bahati them. As if original minister can ye. One can ye. No, to me one can ye. Time in the about was very bad. But my set up fool. And let me free if you imagine they be say we be demonstration. This is not about politics. Okay. In your politics. Minister Nankasa. All no doctor couldn't win him the mammy no word. Woman, your mum said, Mamma, so I am pa. No, Nima. Mikai, gay beer, as a Michigan president go for time. Or some of us attack on Tamale Road now. Woman, me, friend, Mr. Friend, die. Son, on your quad, little co prison. So, or idea, a beer, on your quad, no incense, no the idea, senior funos will incense, dear. And run for the dinner. The next time will be in the mad review. Yes, I learned that same way. A BS water, the water, you say, or maybe I was said that pretend they say on your affair, do so about one, not of fire, you of fire, you have to do a cover, I was a for kidnap on almost a shame movie, you know, now and Tessa. So I think they no. And I'm man a dicey kakra, or a month will be so bad, the savior, now my men and him, nay, Dana. At that moment, I chill now, ultimate warrior. I said, the question I'm up with almost 9 months. 9 months, according to their story, 9 months. But see, Takwadi fools are also angry because of Mofmana why you were Takwadi. Okay. If you could remember, you know, whole police PR Mobakade, oh, they are in safe. They are safe. Yeah. But later, no. So, Takwadi people don't want any bad name again. Okay. Because of a bad name. Yeah. To kidnap people and smugglers, kill them, and the whole police PR will come and tell them, oh, yeah, will be over. This one too is a bad case. Yeah. The original minister have spoken. What name a PR, police PR, can say, Wakasa there. Mamma, no, Nielsen. Okay. And we should no Nielsen. Where is the truth? We want the truth. We want the truth. Look, and so at the reports, I just an uranium. Bamon and a year, that's why I want a year food yet. Over so I Papa Kajas were yelling yam dear, also one tears. Yeah, my home Kwajo hero. I say good morning to the man in the shades and offer. I don't even understand this story. They should dig in deep for more investigations. Greetings to Obutai inside half meme. Junior. We are watching you live here at Boys Abroad Parliament inside Akokere Zongo. Amankwa positive, yeah. Amagana, this case will be foolish case now. Emilia from Poma says, good morning to you, Emilia. Thank you so much for joining us live on Kumawood TV on Facebook, YouTube, no so Kumawood TV. Keep your messages coming. We are going to read it for you. Yes, sure. Diane, what about Diane? And Diane, who here? One more for what Diane, baby, say. Diane, family. What you say? Or promise of a man? Tell about 6 months. Our brother, I'm Babbitt, where you are not there. Oh, yeah, the attack. Come on. Of us, I would dinner for Federation, Diane. I can't know. Media show, Papa. Yeah. Yeah, quite yeah. And no, me busy. I'm here to meet you. Person up, Nicosia, not a mamma, they are sent and sent to me. Open a snap, Nicosia. The case deal, I'm a shame to be the swing. I'm here to I will swing. I'm here to the apple. Okay. Okay. My name is one question. Why is a regional minister very too quick to come and answer this issue? Okay. Why I see a investigation in young women you could see. Now regional minister will make this and Tessa. It may not a make any answer. No correct. It made you to say about when you say Nasa regional minister, so you to say the American is say regional minister and a board for me a person for a man. Regional minister and a board. Okay. What are the matter? I said, see, Kumas and the CSA, Genius, I'm going to put near to me. Okay. How you be crowd to me and Yada, after Baban and Sad were near the you who say one, the bear in them. What does your cook you be? And I have got a 2 of your Musa, yes, and I was taking it back with some may say.
fie say na what you say eventually one day pay hu and some are coming out say regional minister because say me am the many di akire na ye hwe no kunu bi eni okay na obi frɛ wa say wo krum ho say wo ne man jamo na timi gina otumi so de kasa entesa na later you go use entesa me nka de na njiro because wa batu mu ne sabi vote a ope mu no em so saa de no na ya wo de yesa okay na nke to hoda wo ntina ba so ko ba na njam za wadi hia wu na mo mbo promote so na sabi wadu ba bia wadu nje wo so nya saa ya no first saa nkura yi ba wi ase a e oni nyomo ba ya ma ababa na ko no wa ma bi ma oni mi abusia ba were e di se ni nyina djima sia bi ka djuna saa ya no wansa na ba ka sanya no kuri ni ye ko ba na se ye no kura regional minister one ye mu ya nyu ni se ye minister nto aba ma wa na because onya no kwapo ye hwem na nya no kura onya no kwapo one two one no man no emu ni pa ho di pa wu an cheda mpa ho obi yira ho cheda mpa ho ye de no to nchen so na na tire se beta pra to aba ye panyin kwase a okay se be simpa panyin wa pro ho e no ma sa de wi akoba afi ye ran this time se ne o kan so ye no kura dia e be de na baba etima tena man temo e de ade ahye ne yakunu za asa menyam atam bi be so no asa de no ho akosie na sabe wasa ye ko se mumma yeska na yesi mu yeska yeah ma veska ma ye be kuno na se nka baba ya hunu ba kasie pa onya gel pa so chimiko but ye mu se ya ho se o man tamu nti nipa hu no ye twam bi grass obi so wo hye ne ye mu a sabe tafra ye nyam a obehu mu sa ye kuno se ye kuno we no we gina wan ni dia na no kure mu ahum tie ne sa de no awudie be ne betuma be ni patim for sa 8 months no atena area de etu ana mo etesa ebe de na papa bi etima pie se wo ya meyire na ya ampa anim guasie we na wo kofa ma ho no e dia na wo benya eti aba sra regional minister se wa prerodo wa pre ka so to ne buase na ma nsem ni wa rashe woden hate ho no person hate ayedi mbone jani si di ba yes na ahunya it's a hit man you di bi na se nya papa nso so a na se ya ye hwehwe no di di okay akura mi nya okasetia because as a regional minister there ni kwa so prekura me from buza so osimu say nanka we den ka fa we dey confirm me say onyem oso onyem kura wo obia doctor's report and say maame ne nyem she was just faking also katre kopi we dey papa me fa mani ni akire ti maame mere kakra na me fa mani ni akire na me hu ni ekos bibia ni amemo aso ate banyini kasa ni asa me nim hate me de zero obia rasha de ne de kwa mpaso so a edine nche obese bata ofamba chiche puso ya chiche puso awo hate ho ina se MC abonansi nche be communisters intreja okay tuwa na wa hate ho kakane ho so akona pro na tabem yansa nko hospital wona sabe oje ayale no nkaye security wise nko mo ye adwuma but we ni because of this security samba ho okay mo choba administrator no me kasa idi anya ade o se ade leche biaba because group ho your brand say this is a move baba ni minister and abatu na nim say enya no kura so onyem and won so no ba hospital di say wanyem keke na eba ni ntimi nwu aduma ni mase enya wi hu asem ye ka say national of patrol report is hospital report the mom 18 American also hospital no baby amame no kon e different from hospital na mzo mo de report na my regional minister no mo de ma ndi oza sie na bi o mo go ye test as me kan ye fra branch ye o say o mo se wa no de o baba ai ba want me ma anything have to come out because mo grant no bi e declare so odi atro it is amoso ma tima hwe obi o ye opemfo up to date ye fake na mo ntime ehuru dia na hospital be no okay the other side na betum dia ngwazia so abere mo nso it we dey wo tu odum to say ye no kra na nya oba has nothing to do about Sabia ogu grant animasi and say umu animasi it ya basro me say amomana bonten so mo so age kakra wo me ehu ofa don't you think say we crampo egu client na animasi mo because oba ho say me ba be hwe me yes wonyem bra be kasa so ma na me ngasa listen nko ye adwuma pa ma hospital ba as for this story nim ko ade onye he o me adwuma na ne so me ehu no kure wo me hu say regional minister di atro and I said, oh, can I correct? No, Mr. Nanado, MP for the regional minister for Nina, or about on Tun Sam promo. There is almost pro hate one of these only not than the presenters. I want you to pro hate more than the presenters.
kwandi ti foma benya bi okay si ya no ma that na se amaji ye adwuma na ye aka mbi no ye so amomfa ye mbi o eza be kakra komedi ye so bi ani ni na won sa adwuma nya o dia no priko ye bia ugu hu ani ma se okay se be na mkofa report ne ba ga fi si una akọ ya Quincy original minister ninti ba original bi bi afre no otwetia wo no okay je ban sa na no sole ya jese o fa bread ni bo ma na chese o kasa aprako pe na je so fa onya MP bia be MP no bi eska wo je se sika wo jo fa nje bia we wan za room na ne wa ko original minister and na e my story we story bia a little bit dicey ye kan ha ne aka ne ye ntiase ye hope se ye benyam nchemu nyina e de aba ye koye nim de ne na ye koye next story so ye next story man to one you big two young guys bia nam wi nkwan so amaba kwetimi o mako apre amaba ko atini nyi aso na mnim se first no yesu pan so ena na nke ye twa obi aso mi hu bi da bepem ne ena ye hu se abranti we bi aka ne nyi aso because of we soup and toko esi wo wi nkwan ho o ma ye nkwan obi di wi abegum we de mentiase pre na chese wo se wotini nua na so efri wo ye nko ne nko hwe video ne mbra ye bape mapam for ha ye be cheche story ni mo ye e de amam eti kwame owusu awa ahoma no so kwame na adwuma we dia make me say media adwuma no so be ni si ayi so odware sesaduro sansa niam obehu wo ni so no enya asem keto kwame akwa be na mukra mu ade wi no wo mu dua na se o mu kra na ya sia nya se ade aye nkwan Ejo mi da se bebre arehotem na etimieti ewo asen adade entem na 15 a no no wo asen south mensimu na eni se abranti awanya mfie nu aduasam yenu a edua ye different na ni Emmanuel Agbeko ono etwem eno koko hu se abranti ye friend se Isaac Atiga ena afesu ba ko ye friend Kojo ena Ejei omo de enkwanya siso atese omo gbo banchia omo ba fe fufuo edi na enu mu ena ohun ise abranti ba kwa fa wi a odi aba be petepete enkwan ni mu na bro odi pete enkwan ni mu sa no na wa sha ati a wo sere na chese edwuma bi omu di wo ho no nkotem ho no mu ano no na ohun ise enkwada bi wo ho no mu a omo ma chese nkofo na e ma bi nse eduane ne bi anya de omu betinya die gya nkwada no ebe bi a no omu be ma nkwada ni bi adi eno kokan ise enkwanya nipadom ba be di no eno wi edi aba be gum eno ena mrante na nti omu wase no a eno no kokofa akasakata edi bae omu kasa ho a tutu ho akede ya neno ena branch ya friend say Isaac Atiga ata be mi no kasa fosifo ai wo asen south nsaka no echemu a aye ebra ntokwa no ekoso no Emmanuel asabe na so atie pri ho no mo tse de pite so ewo Bible mu no wono eso ne be memu epusa ya ma je kaka kabi na chese anka ne hwe mu aba no sebi eye yi atofom eno no nso ehu ise ya entinu de obetumi ya de etika ne ho ani se otumi na so wa bra na do no enso de ne ke editi wo kai tabe unse enta mo teke rua ye de kwa ye nkwan no nti abeya wo asenji fa ho no tabe de abante friend say Isaac Atiga aposifo aka no Emmanuel Agbeko ono so no eda ayarsa dia tabe oje ayarhwe na senyame adom wanwe yi de na enkwan no mu wie die na se ebo wo bia ya ebra ntokwa no ekọ su wie ye ekọ to bia aso atene de na tese akopa re ho se mo aba nti no emnante mienu omo eka ho ye Ejei na Kojo no omo de omo sese ba kwa so atia enya de to nkwan no mu eto mu kura na ga de omo betumi awe enti no omo no to omo duane so boy ye chese fufu omo wo ye no omo se bi de buzo a omo to omo duane so omo di ye eno ene ahwehwemu a yen yetumi aye ene de abededi enti nkwan no man to ngu omo enum ye wi nkwan de antum sa osisa so no atito mu mpo a nko mu yi firi nkwan no mu a eyeye na weda to wi nkwan agu enti waso na
Obi beka say eye nsem pi na nsem we de ho say me hu de me nkampo yetimi aka obi aso de ne sen asi ho aka offer offer se fu ohun juma omedi ama bo mo modern okay 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 let's say police when you one but was only can show mom doing when you know community before okay I can so grab na panta na when you tia which is only can for she here and son oba can them because this a minute abodo yes na ye never abro team say me deliver be gun abro we say me mission the emana abro team so the we be gun no that's when say me ni yenti emfa obi ama you go na this international pop na emo ye nyina adutie ye I saw mo kunwie ye no kora no mo maka ntimi di nkwan no okay enye ono de begum ne nko a ena na enimi ye otim de agum man gofo bi amu nimi ye aye dai edi ese di peku na no mdi adan so me ye fo mu nyina nimi ye odi ase na msa no mdi kan no me ansa no mo ba aduane no no na ma adwe na drum pempenso bi a high level okay wa level nduru ono ntimi nkonto ba ni na mo mi enu ante o mo ho ase na e ko ba san to kwa no e de ba ye no ena fashion team say we for nam so obi adi no wodi so ekra okay so abu wo mo yi obi adi so ekra obi adi so obi team so e mafia juba mu ni wa fon tia no obi timi aye no e beje won sem okay de ya we so so ne be no mposa o mi aye be ya so na fi ho okay obi aye ne ga kura no weapon wo na dwene mu se we nam de ya wa tina be kai me we just we nam de ya wa ena asisa etimi de omumu bi anya mmobo yetia da bi yetu omufo okay ba sa de no se wa ho ode ni sunsun ntimi a man no kra yi ni kre du wa ho ode ni sunsun ntimi a enkon ho du kon ho na wiye ni be wiye se na ntwedi ampanda wo ma mo mfa ni obi otenchen na ye mo amo ho a praise the lord ye ba se ye omo to omo mu nyina sampo omo mu omo ne ho to nde na so atwa na ne ho to na ye nzamfa ntum ye wo no su di nkwan no ne wa ye gwachi omo nyina mo ye wifo omo so anu mama ho ada wo ye si okay munu dia because ade omo kono e che say obi na 9% mfa mu kwan nti mo maka moche ya na ni bi estela mudi nkwan okay ya dan say omo nyina ni me na braba omo che omo kwa no we dia pie ye hunu ye nche omo be yi we dia pie ye hu nti ye nche ofa na say nwanwa so obi betimi aso ni mi aso mu dendendin we etimi aka amanat okay Obi abufu ana just say on the web or meko abros mini messages way in free her. I'll say a very good morning to the entire team of Koowaa TV, and you people are doing a fantastic job. Thank you so much, one Faudi, but especially with Lumba, you are a man, intelligent and always on point. Thank you so much for your comment. And George Akwesisa for and so add in the comment about say I'm here already. Thank you so much for joining us. Don't forget to share the program live on Facebook. May yes share more. And need you more share and my for others to be part of this program. And then some of course wahan emu when ye pana make I will say Odifo na na ye boa we mrem difo awrade yi na maye se omo aye no nje mfiri enko aso mu how bi a akire so ache bi a oje ho a enje no na ne na me kire se kodifo na ye boa ho na omo a no ntimi mo mpaye ma no nyisa nkodua ni nyina emfiri so na fa ho edi na ye boa difo na ye boa ewo Japa Krom eho na obehu na kira kwan ukọ Japa Krom ase ohwehwe o do Japa Krom ase mi pedifo na we mrem awrade yi ya mara ye no difo papa na ye boa no ono na mehwehwe no obia ebetro ne numbers no enso na ye de begu TV ne so ama watimi afa na wa frɛ no na one no atwetwe enkomo 0243356583 0243356583 ofre difo na ye boa obejo so kama o how bia
o de beko no ho no obeboa ama o ha no so etwa na me kai wo say malaria fever bi e na eje wa boss so sisi yare ha wo je ho enje di ene na me kamfo edusa herbal mixture edema edusa herbal mixture ye du papa aba eboa eyi malaria fever yare biara aye krankro wo so no wo pe edusa herbal mixture ni bi enonom ne capsules ni bi nonom a ebeboa ama wo ho ato so ye be makra na chese eyi no enye yi na untimi nya yi dia ene na mekamfo edusa herbal mixture so wo hwese ne ende wo fane abroti he yo magina bana ne o magina wo mutisi ho se mema na eba no ofa wanyini pounds wo tisi sesi ana okwa ho se yes na chese edusa herbal mixture no eye adwuma yie ewo ne mpam edusa herbal ne ye adwuma yie pa ba herbal center for so se hemfa yare he den na ye krankro wo so otia haban no de to so sesi aya o yare ni nyina ebe free ho afri enti pe ha epa ba herbal center echa kwan na koho no mommo na wo yare na aye krankro wo so no omombra se sesi yare a onim ahaban mu yie pa wodi ahaban mu kwade ni yie pa enti otia haban no de to so se ya baby bia ya wie ni hye bia no ebe ye free wo ama ho ato kama 0244083482 0244083482 ba heba center for number no fa number ni sesi ana frɛ no na wo mo na onyi wo ya wie ni nyina e free wo ema abro sister obi atini nua so e free ho because of we enkwan ho e den awoka sister edika no medase se na wo bo number na e me de na say ahwefo hwe no ma no to so no mo fa okay on say heba fo ne say no de bi omu ye adwuma na Kumawood nso be yire say e be ma obi number say koji draw ho na e fake na say be ko na anyi adanse nti mo fa number na mo kɔ na say mo kɔ na e fake bi o dem be kan kire say na ba ni fiti bi so ni mo adanse nti de pese mo fa number se no nyeni me ho na me wo fa ka say police for nchi boys no mu di aduane no ya chi omu enyeye ya chi omu a enyeye onu afanya dabi okay boys no mu tifio no mu ndu awi okay am ko toy de oton wi nso ndu awi okotoy ya de furkana de bae okay police barriers onam krom ase no kura divia ne achew fashion ukura spenta ne achew fashion okay odi bay utomoto na udu kon krom kokoro istakra udu santasi ane ne achew fakaka fashion okay ba ri twamudi a yenchi twam nko anso dia ya bese sadi yesi ese wonu ma yenchi okitawa na ochi okotakwa dem no baka chiro okay he boy ya kana sui konkonsa ensem keka ana mana so ate na semwe empenimba nipa na pra no ho asem ti asem ye o me ne wo ne wo fa ye wo fufuo ye mi ense ne ye duane ana nkwala di agro wo nchen ana ye mi ense ye tie wo se ne makofa ma di abam di begu mi nkwai eduane ye mfrɛ okay wo twem wo se wo hu se di wi egu nkwa ne mu ntino anhwa nkwala ne be di bi ntino me be kaka afa ho bai sankwala ne bia umu akro 7 years o shida ho dabi ye huda ye di esio mu pa ye obro nu okroma ye bochira wa obe ko young be 13 years wa utu wa san no de no si wo ko tinka ko he okay udu alaba ura tinka obo small ge bia wa nu ko kre no so no na nu nyina so nsu akola bi champani minima akola bi wa jini sta pani kuru je na akola bi ase asemu won memfa ho na nankufo ade ye president say we shouldn't be spectators. Okay. What I say? We should be citizens. Citizen papa no who is a police case. Okay. Tama who say the we gun kwa mu na nkwala be no bi no. Fa hombo ko say do kwa nso no. Ko police woman here. Boys bi ye bi no the we gun kwa ni. Anhwa nkwala be di bitimu en ko fa na police wa ko fa. No we jina nchen. No my investigation. Una wonim say we. What I say we say we. Moringa. So oni omo na nam. Me say moringa. Na wono omo na nam. Wo be say be di aduane. You see, asem ne yekanu me hwe the compensa aspect o enye the real aspect no okay enye real aspect na me because me see akwa real ni fa so ko kro mo ne de o mo tra police barriers there dey different factor nche compensa na
nipa de bi o se no na me nua ba dan won e ka konkonsa we ka me bon person ka so mu hwe konkonsa nguno like seriously I'm telling you the gospel fact abro asem we ya ka no anya asem bia kekesa o obi e de wi enkwan wi agu nkwan ama amanfo nkura be di aduane ni bi na obi a ono hu ne se eye wrong eye ne nafofo ne omo but enye se wodi wi gu nkwan a ye be no na kikiri ya tena so a wo se eye se wo tena so esan so ye konkonsa ni suspect me say me a Kromfo area no one from my police who bet me at me akọ police edu akọ me a Kromfo mbo kro no ba suspect bet me at me akọ enye possible me demand egu nkwan you wana le won coast stage reporting back MTN phone ko focus say you read the coast stage ono so enye wi why never check say you wi why na check here they make can say na no as asempa as can say konkonsa na ma na wi ni sa no na no metira ka cho say na minim lady bia o tie du mu sua de pam ebi mu ko tokwa o die mi ka ko hwe bia na to mo ba be neni bai why na say ni no why na say ni Uko hu ye ya me say mra wo man yi go and report to the police even police or some no call first say lab ye ko check say wi na say nya wi ye ni krom ye chi obi say cocaine ye ko ni anya yi ko munte okay it wu no one no better say wi so mo na nam ono onim na damfo no nti wa hu say wi fa na mi otimi di banku ma mi di bi ba onim de ma no mi mu anse mi di sa banku no say no de wano ba we de nani ehun say odi fa ne de ade ni gu ade edugu mi wo na wo di agi se nkwala bedi bi ye mo mo ne se nkwala bedi bi ene nkwala ye mtuo bedi bi a wonni ebi ko mu di da okay ye ko bogo so a me na na ti ase na arabeku nyame fa de kransi na ye kwaje okra cat me ya mu ni di okra me pa me ni hot pepper ni cat nkwan na ni me ye ene me bisa lo de ton kokko na ye di akwaje okra nkokko man ko a we 10 ko ni akwaje nkra 10 na ye di aba ye wo fa se bi o me bia ni se be wi okra ti betu no ma o ribi do on ribi no on ma ho it will be no se nkwan so mu taste ni wi nkwan obi na ni fam is it right for them that is it right why did it pass oh no say akra abanom sa why did it pass tramo ye no okro ma fine ye tu ye futu ni bo Koowaa Show isu enti ha ni ye ba ye kan ye biem se de sitie okay tramo ye no okro ma fine eba okay aminizi wi ye ba kroma efiri hin na ba mini region bi wo kroma ase mini region bi wo ase ya okwa boy say 1000 emu 946 e wo wi fuo we farming Ghana region bi wo kroma police awe ba mbe kan mbe say ko kire bra ko kire wo me say bra oh say I'll take you to me kasa obi see you okay anytime I talk the minimum America. I will take you to voter region and go and show you the lines. Police for claiming. You have proven evidence. Oh, you come out for the free. Me say me come and send me ana. As no me come nya say me can be dem dey wu. The minimum me hu dare dey. Oh say, we enemy. Teacher for numbi. Okay. Police for numbi. Doctors numbi. Soldier for numbi. Why? Have you seen them doing it? Oh, we do meet. Bibli. Okay. We do meet. Bibli share the. Okay. Bibi anum apetesi yenimo. Okay. Bibi am ton laka yenimo. Bibi am ton wi yenimo. Bibi am ye hook up. Yenimo. Bibi am ye hook up yenimo. Na sankofo ni nya yetimi tie omo. Na ye jaye omo. Sankofo no. Etimi me ka ye na msuro. Tinka. Police ni be na tikromo nim tinka. Onim se ba now. Bi anum cocaine wo. Alaba tinka. Edum nsu ase. Asanfu eguwe. Police commander be na ba region so onim se wa no pe. Obi wi obi. Why na nim? Why? Eti ya me dem se ma ba Kumawood TV dia. Mechanic cross akowu. Wo be ti me na makwa kira wo. Because me see ye tibi eja ebi. Don't forget say me see my worry police in bar for 40 years. What were police? Who do one watch 14 years? No, and no one has evidence and any proofs now. They so question no so food and answer what you in Yajuma. Okay.
Some tie no we say Kumawood TV new radio say na me say yi and I say studio no nipa say na edwuma onam no minimum. So I have to say it. You see ayana sometimes enyemebu won ma ya na ye dey say your home and baso. Okay. Ade na e ba ne nye. Okay. Chamodo yenya wo Ghana. You outside Ghana, but it's with report at the bar. Okay. But I say food and transport for more info. Your wabo so be now so ya nkofo bi aduane ababo nti enye na ade da na mo wo info. You need to the agencies needs to work. Enye sa dia asunu krosa. Wait. Keso mu hye nkwan ko egunu konkonse. Konkonse ni de we de abro de we ho de me no won hye da nya adwen sa ye hye nkwan egunu to say WhatsApp line no at the screen ni so betimi do messages ni bi afa wo e de aba ama ya kenkan e de ama come. Good morning to everyone this morning. Offer God Almighty bless you. Ghana police there they love money more than our life. Not just say in some abro kano oni abro ya adwen wo hopa I'm maybe the best. Thank you so much for joining us. WhatsApp line no and the guso dey ba fa odin kan wo se be ya ye betimi abo odin kama ma phone say yes so wo hwe Koowaa live e wo Facebook na TV so nyina ye bie mu kakra e wo baby biara wo bia yenko ye next stories ye kwode na chese ya odabo abetoto punches bi e dia boso fukum chacha den pa enya great times o siso fukum chacha akikan sembia onne enya adwen bako say na so fukum chacha kenkan sem a eya on kan free bible mu na yes onye reference in free bible na just say won tie the bible no come on fani pasem emma out man be kasa say so fukum chacha eba be kasa actors no ene actresses na we mind Ghana mu ha no eya mu hye musika sem hu yie sem mu stisu na sika ba mo nsem a Monsha de mudi musika ye na munyai se mudi musika enye niama emfata at the end of the day no na ho abetu ni nyina afiye papa titi aho kire nsem ye beto to social media vice president edom no eboa no ema ni sika no eho nsem na kumchacha de beto twa say actors no monsha musika sem ye na munyai se mudi ye masem mudi ye niama ensem fata at the end of the day no na mo ho abekire mo na ma betan social media say mosre ama so omumwa no omumma musika ya double person che say eye Job Bible mu Job no nya ne manyina so at the end of the day no ne mani nyina ehre no tikum chacha kan asema ya won kan free Bible ya go he video no embra ye ba mufane abro ewa ha kum chacha esofo me papa no but asem we yo kae ne twa so ko hwe Bible mu yi ansa no aba be kasa asem nature so ko Bible mu no ko hwe Bible mu di ato ye papa titi no nature so ko Bible mu no ko hwe ansa na kum chacha be ka se ye kan sen wan tutu ni niam ye wana na ye ntutu esi Job wana na we ahu jad aya na obu okasa onko ye cross check aya mo ye se ye papa wonim Bible mu onim quotation bia etimi ka asase mu eya kum chacha na mtiti mi hu sam se sofu pa wonim Bible mu na etimi ka se nipa na anye ntutu ye ba se ya utie ya papa titi sema we nyina ansema ya kan nyina edisua ade utie wa papa titi sema no o kire se oja ne mma ho pokodi dimo bi se video no hu that means we a mistake bi o baby enye papa titi asema nko na wom de namu story na wom gina so ne ye se out say celebrate bia no eso tutu no emre ne kwawe ya na wo sere on tutu ne niam yie de me kan wa na bulldog be ka se ahwo kire de etime ba nipa bia so na kum chacha be ka se ahwo kire wo ho de but esanse ututu niam yie a ahwo kire ne nye de emma na ho no me pesem papa kum chacha ti asese oye sofu na se ututu no ma yie susu ana boss obia no abetima tutu niam yie ututu niam yie a nyame tutu ni yie ma nyame okay so na akwan nye ya akwan mame kan water ze obia no wa hunya de si Job da na Job na nwene se de bi beba na hunya de nyina be hwere no
Next say ya double hit na ya double day ba no. So me sure say nche bia incoming pastor kese pa ba ko a ye benya ho ye my God mu ene ya double. I say Justice Kwanzaa, hey my crush Shipsy, where you go day. This is Parker from Australia. Parker me chia ye pa me nim time I crash wom so one can intem ka me say dan boy so na me dog e abro no of akra na say yeah chat privately. Thank you so much for joining us. Don't forget to share the program live on Facebook, Kumawood TV, YouTube, Kumawood TV. You know, Kumawood TV. We are live. Abro. Yeah, Dabu akasa. Madam ya Dabu asi. Me kai 5 years ago na me an interview. Okay. And I me beside said ye so be so me run me one about say be so. Something there. That voice me talk to me laptop said that's what I'm going to say. You see, ya Dabu kasa ye pa, ni ko ponya ne kase. I think he's matured enough now. We go continue to teach. Okay. Asemo kan yem de ne say we as you be ntimi ntutu ye. Okay. Ensida. So bi be kase me de ma yem ntutu nyina say me tia si de en bibia ntumi esan awo ho. Ya ye nua sofo ba ko. Wo fo be kan mi din recently obofo kwa to kama no. Apreku my daughter. Okay. Inti asori be na apreku my daughter anti wo krum ha. Okay. Ala tamemu asori be na wanko ya ma no ne fa na wanko. Cars be na wanto fie be na wansi. Okay. Ewie chi no wi apetisi obi aba. Eno so wanye ntutu. Okay. Wanye ntutu. Oh yeah. Sign ewo ho. Kum chacha. Apart from so di or the start here no. Ontiri edwuma no ya nsana. And over Jam now, sir. Kum chacha. I mean, kum chacha. And then I'm here to know about you for your junior or Casa anyhow, to know. There's who history or kum chacha was not so started pretty men and see you. Okay. Kum chacha and tray, Juma. Oh, yeah. No, oh, yeah, and then the meaning say, yes, Cabin or for the meaning, but the Juma started so for the no, oh, yeah, and the man is asking when you're day. I saw him as a car. I quite sicker. Bra quite sicker. It's the anonymous to your papa and what to nana. So, or the BC. Fine. I procure my daughter, no the BC, no the talkers, or maybe so a soft would be so. A soft would be a procure my daughter more muska, be a mufan comoblano, and the women will not some barrier, almost to tell you by what I procure my daughter. Okay. We have somebody in Ghana near for the Kikija, they be a mechanism, no, you good organist. Come here. Or come on ne guitar you be bogan you be bo me see no to me high plane from UK Echo New York City Echo kisi oba phone and no one kit we no asya for plane abanichi because there was wow. Yes, read about Kikija, go to Google and check Kikija and yama why on phone so be sending per 100 e go plane no the mo ko gio money be 3 hours no asya ba na ni dia ba social media no that time na nye kidigidi ewie ye no eno ne asem. Okay. Sister ye kwa ye be me metime nya accident na etwa me na me nuguo na me ntimi nkomba eno no maye no tutu ye ye won penifo bi omu ba krom a omu bie timma companies omu bie seminar apia me nkamo omu bie cigarette omu bie polythene bags na ade after the omu free wiase no ebusua no wo ho na so obi ntimi nsom egu ye. Okay. Owanye no tutu ye. Oh yeah. Abrabo de Nyankopon ana anim nimpe wieye. Not even in Ghana alone. Oko amanonia. Omo abrocho omo from cancer beboa. We have beggars there. Okay. You will celebrate sir. Omo koda boy yo home alone. Yeah. When you on YouTube, share the wire. One num cocaine now na say and no stress radie. We have one American by basketball be free the guy thinks himself. You see one num cocaine na body you flat see or to come on say pa. I watch it on YouTube. It's a braboni dear. Say sign to be a home. Me say Titi, your papa Titi. She a kwa solia, Papa Yesu, ready, me this lady name the two in Buami. Bible say
on ton na mani influence rumba wo be fani paso yeah ube do say titi pa ba wa bono ene urade aka vice president akoma ene minister akoma so mo no hwe sika papa ekura so de ma titi bi o now if titi dia ro ube wu 3 years o de ni je betina for 20 years kum chacha bompayo na me hu osofu bi wa ton na sore me hu sofu a wa ton na sore kum chacha bompayo me hu sofu a ye ni ankofa bu ni se akotumu da o a sign ewo ho enne ene obodu efu white ena wo chese wonim jansa bompayo na wan sere de dakoro ya menka no bompayo na wan sere de dakoro hu sofu bi e de ankofa hye ne nsa e de nakotumu a e sign de etime etu obia ewo ye manga na mu aye ho ma menyi messages we influencer na mako offer. So hello, I'm Olivia. I really like your program. May God continue to bless you all. Thank you so much, sweet Olivia, for watching us. Obisi kon concert the Assembeba. Yeah, Assembeba. Good morning. I'm Augustine Yobo. I'm watching you live inside Kwame Dance. So thank you so much, Augustine, for watching us live. Hi Hipsy. Your crush. Hey, now it's my crush is way doors. Me the more see at home. So say me shot here PAP. Na che say me nemu edi nkomo kama. Hi, please. Opo Kini from Sunyai. Good morning to you all. Enjoying your program. Keep it up, Koowaa. The best show. Yes, the best show. And no dear, you be we are the best. Good morning to you all. I'm enjoying the program live from Yao Nyak. Say abro ne betimi abodi na mama kama spa. Very true, he's a junkie now. Thank you so much for joining us. Nyankopon insure pa yanko offer ho na yentie offer so side of the story offer empanimfo se ne ye ne se ogina ho no ohwe na wa manen kada yande ye no empanimfo se ne ye ne se ogina ho no onhwe yie na wan hwe ase okay na asema kumchache ken the other side no on carbon yes but ya na ebere bi wo ha nkomo bi wo ha nhia okay ebere no achi na ye de sa nkomo ne ye de eba ye hwa abraba ye bo ni wiase a so oni pe bo ne ho ye de atwen se bi enhira ewom 30% to me nyame abasa obetin nipa brabo ne so ama na hunu ne yesese wo hunu no ewom 50 boafo oba be wura kwan nim amade na atene ne ewom 20 okabuma na onya 100 no ndi ahoboa de edane se bo a eyesu nipa oboboa ho obi ka se bo ho a onka abone njere okay no to esi ebetima ka se pese ye ntoka ebia o car dream car V8 ba hu se o mo obre nu to ma ho next 20 years but o ma ho 20 years o frase to susu a ebia na no wo bi 200 million tampa enhira bi betimi aba na obi epe kwan atu kwan no headlines ni ade a wo kwa konya na ano odin che V8 no ba ka ni sika 200 million na wo so de so soko obetuma bo onim se sister so obenye 200 million na mam kraje ka na se no wa bo ho ade a ye 3 billion no de 200 ne befa ndi ahobo ade so bi ka se ya ye moa ye ho ya ye mfa bibi kakra yisi a onka abone na emom no we ne kana koye se titi asem na eba ye na obi akwache na ade no nti na yesu se omoa ne ho eho na ye wrong no eho na sabita frata ye kasafia eni kwa se enu nti na kumchacha kansa hoka because ye had ye ye hu titi from TV so up to date afa no wosreska ye years ewum ti se no omoa ne ho a kayale ne ba ni munuro no ko ye de toduru afa no aye mobo okay Batonya ni adete. Ye papa Janti Jack. Me de ne ye mfato papa no sisumu na so me fuma fa cheme. Ye wura kofo. Obaye mampanyini ko. Edufi se wa amoa ne ho anto. Na enso onim se na yale betima bakwan mu. Ise yare ya bawo. E time will come. Se nyanya mi nhira. Ene bia ubedi esa position na ye da so wo akatua bi de mawa. Bia na yale ye no ne ye course ni week. Anase month ne betima manisika ase ahye. And this man come out and say Mr. Mumu ame ampacha wa prepare ne ho ana waboa ne ho na yale ni dini ni aduro to na lead ni to zampempenso no ye musa titi free taxi driver ma yente ne nka biem no nim tama yale abo no okay musa se ndodo se na wato ko ya kunta na ke kasika bo hu se nya yale na to ne kwa ma ne se na nka waboa ne ho pa ko betimi aye bibia ma ne ho ndi to mele bia ne esie
ana mu obi yakwase ampafo na nche se onu momu ni adwene se obeprepare ne ho ndi etobre bi ne atu obi asem abonte a yenhwe mfidodo a yefiri tre ne nka ache ne yemusasade na ekoso ntia ne yetre ne nka ache se obeti ase se eyare eye problem bi na ba dia then you get to know say no waboa ne ho no akonfo mfie bebrebe ni nyina nti ne yehunu ne se ne ayehunu no yesre si yegina ho a obi da foma yesusu nsere mesese oni obi kwafom nsu ato onne dika wate ato on travel bi wa hwe ase na yensere no gabi oduru a wo de ne de ebe so vela wa wo ne ma sa bum nanso ono ne de ni mu amu e ko ba ne sa awan ne be so mu apagyawo ndi ebe sere abraku na me ni ade ye mfato hu abraku na anwene da se de wo kama se betafra wukum chacha nhyadi be ba ma be che na de ko na enye wa fe no but it came to a time baby odakura na wukum chacha sika ombi e treze bi ase abrabo eti adane etomre bi anyame ma bibi tu obi na ode aso ne gidi ahe no de bie kwanfoforo de ama no etomre bi a usika wo obi ho banza na won sabeka che nso heba ewrade timi ye no sa kum chacha tu betuma ba so obeto ne ma nyina anya bone da na ewrade pese wo ye software so gidi he no wa hye sa de nyina ase for job de ni bi job anyamfo nso o kan job chapter 6 woni ade ne ba na bible say onyankopon ne machia satan ko ho okobuza say papa akwa job nyamese minimo job nti na aba ha o se da bi menam yase tinjati ma bepia o se da bi kan kore na ewom no job ntia ade ya satan ka ya ne se job sika wo de amani nti na ayese wajiwudi na so fa masa sika ni mfiri ne nsane ya so wajiwudi a so ne be kan che o se ewrade ma sa akwan no o se bi a che nsana na kuma kan bibia ba ne krade what you say na se dia don se sika betima kura wonye boni bia ewrade pese so ogidi hwe no ma bibia ba na ahwere no ma yes bi no asa prepare wi ye be dey hu se TTD ebiti sa na yes na so nam vice president so god the pejano ye nim ne ebesi ye nim kina so bi asem ba ne ye mfato ho ye ntimi yesusu no su konko ya wo da bere ho na ye nya feeling mani pan se ye na to ye nya yeso ye mo aye ho ana ya boa ba yale etimi man nsem esisi of Mama Mera one of it and says that story way me baba can very touchy to me is and say if we are dear a sign to obia na kakra meka astra me of ani abra some kind to say ye papa titi e yo ntwaso interviews bebrebe no kra omodi huru no e jam serie to me no I feel say omo sheda etoto na no say na be obi benya no ho asem aka ya o ntwaso onya no anyinguye on santo aso me ni pese de me na me ye ya ya me mfase de ho on fa nya ne be boa na nka ne ho beto no wesika asa start ya blabo ni biom adache sa afo ne tofo ma wakobo ma mo mo se wiase no eyesi edi adane sana asem ne tie nya ne pe enya ne pe na abasa ye papa ye bompa ye se ho beto no watimi agina wo na so ye se ne be ya wona wo se me papa ta aka ze bi o se ye wo se wo gina wo a hweye na wanti ahwe na wo te hwe and I'll be who says from Dano and yet easy cramp. The downfall of a man is not his end. The fact that he rises again and become a great man and the most important thing in yes Monsuso Empha and Strenum. Kokum Chacha should go back and check the situation of the music producer Sugartone now. Nobody knows tomorrow. Patricia Obeying, that lady with pregnant issue dear. I don't even know what to say. Crane Bakupe, I have given you a big name. I feel you rough. My first time seeing you on the media, Patricia Obey. I love you so much and thank you so much for supporting us since day one. She is flexible than Diane. Oh, sis. Yep, my choice. Yes, Remo. Yes, Remo. Pass. Remo. My yenye say ya. Nemo yenye nana. Yentime Emma Odono. And so I love you so much. Thank you all for the support. Don't forget to share the program. Yanko your next story. So yeah, what dia? Nature say, Sofu Ajagraja Eden Sembi Ababa Betuja Nature say, and some other Betuja dear Broma Genemintia was a man or Ghana some more pine. I'm a radia pijamo, SCS, Mama Monia, Sikama, self as a Bema Toka, Bema Ye Japadia Casia Mawa, and a nature say, quite well so, and I'll be first when you say Japadianina. Young Courtney and head tips, sir. Ajagraja diama e na chese ye nyina ye besua bia ye nsa sinsunsua ni sesi ya na chese emwa ye hwa ajagraja mratisi ya ye ba ye da so ha na be ma ye japade kese de ma wo boa wo hwew hu mobo
you free him ko sikemu a hwe na wanka se wan woro draw so da ono ne kwakoda dani ba so se da bi me say wo ba a wa hie sikani defo na sikani na promise wa wade oso be wade wo ana ware no hwe na wanka se oni ne kodem wanka se wan woro draw so no medada de bia ma be ma ne woro draw ahefo na dofo aha no me depa mse so be ye wo depa o se oba o pese wo de wo ho die hwe na wanka se wan woro draws dabi ma be ma no no wo beda aberewo no onum na woro draws mo sa na nhira no ekuta mo ma be nchiro enye bi da the minute oba sabi wade no eye bosum ntra be ma bu ani mo bu nkotodwe ansa no abawanim sunsun peso ne bu nanim kotodwe eti the minute wan kasa be woro sabi wo draws no maton wani munyam ene sunsun na mabema no eti sabi wo wie kwa no ye obasabasa kura na wo kan bibia kura tia no kura nya adwuma because wan kasa na aworo ye okay you secret ndo se nko yina daja so musio baba bia so no oba be ye bibia wi no oba na wase biara no enye musio na se be ma na nya adwuma ni ya na se ehode minim oba na nya ye ehode minim ho asem but asem pa na maka kire no enne kwa bia so me fa so na nsemi wo ho a ye didi oba timi ye bema boni na bema de anointing wo ye ni fodo takwa ko gina gota ho aboni di ahohoro ne bema ho gota ho ti o de po bebirebe ebi wo ho a ye duabo dobi wo anu madura o de po adura nkoda obi abodua beba bi so obo hu no si na brabo sinitrase oba ahohoro na so de pure water ahohoro na se gata mu oba no won menses no asa de pure water ahohoro na se agugata ne moja no abo be ma ni 71,000 body dia o ho ani eji wadi afra adwuma wo ho a wo tiabo che nkrata anya adwuma nkanka bogus for no mu firi ha se iko no anu nti na ha mi twa na ntwie no okay a blood for blood ati bi di moja na dan because the moja de bowdua to ko trabo che 17 so ni krata moja odada wo be bi wo ha se moja no ho ko Aje ajakoraja so for back be ma me give to us me kuno no ne ya mo boni di na ya mo ntom bo asen na mo na mo njecho na enye de ajakoraja movement for ya chairman of Enyankopon enhira mu ye ba bia mo wo bia say na mu leader e den same way ababetuja abro yes ye de ne na ne ye fia de so for ajakoraja say ma no so pese Erade dombo na be ma wona ne tino boa no ye bibia ma dia suya so be ma na nkasa aye oboa enye no kre oboa he unim de ro fa yi no waboa sempo ne de zo nyi ni ye de yesin kra yi okay ye nya hwe mom se wo po bi a onim se de yi oba draws won paso pa yi yafo Debi omu yi ni ye pa. You see? Oba de se sebe ukunu be boa o ana obe do wa. If buo any odo a odi man go fie. Enye wo draws a na dey say o memma bi omu si ma draws wo fie. Okay. Obe si draws a si bra ya. Me yire draws me ko si me na wona eguma mi tibisi. Because me am yi ma de. E to de bi onu yi ma me. Ani eno na me abo ya bra kodu bibia. Ebuo ni odo wo ma me ofie said you treating me you treating kola you treating me busuafo me namfofo bi no any respect or wo am no ho ana me ye bibi mana nsuo okay ne dross and the kramani bebre she dross bebre she dross okay enti ye be den ne akoyi dross ye obedon she dross aka se bia hwene akra na ke bia fa wo se fa ho a na do kan dia si ahwene ne mom na nka bia ode fa ode akaba bo ahwene bi okwa bi kwadin de sign check ebi magical okay ebi wadan ho tasba beble ahwene de beble okay special de ya check no and friend tasba okay hey mo sumu sisi edu be bia social media no ama
the platform no say ubia so ajagraja me eya me hwe na me hwe tamo tebiane na me dey assessors so bi so about you know obia ni believe it me doubt ni believe no so twenyan okay 10.1 na asoro okay yes yin say bia utwa moja gubu so a eya busu na utwa obi tradition no but asem no ka say oba upese be ma pewa e be ma mani bebre nya aduma dabi onya hwe so ko se dress no mi kuru be we na sida anya possible we nya futu ase de mama okay oba de ukwa ware ase a wasedie sedie se oba ye ware ase na ni kuru mesi utumi hu obi yire wo be ni yire ni pa na wo ye ma ni pa bra wa boss papa odi na ba ni say yesu ban papa oba de man no enti say despite we see them na area o you draws we see them and I say Dr. Koowaa tie papa we see them na area there's a ko yi ordinary o so oboa o say sa kwan no so ena ma no musika sembe ye be ma na be boa enye no kure e bi esunsum da bi sa sunsum we de ni bebi enye sunsum papa enye suboti ma na ma no mu ade ofie na mu ade no mu de we esiesie ye kurachi ahobrase kasa no okay ye no mu ye na ye mema no so no ye hu se de si ye ma yi na odomre fie no na dress de okay na is office so chese wo so obu oba krokro be ma no dinini na sheni ye manaduani ni na manaduani ni no me ye na okay no jina na so na wankasa na adwokra no nsuo se pitina se so no bi twu na u awo masa abra ye nkonne offer over say speed recovery to my happiness manager yare urade nsane yare ni se sa media ni ma ekoboko di amano na ya na sebeta fracha mse ni di makasa kakra nkasi asembia ya men spend time ti am de chia me do for yaren o chia o do for yare okay o do for yare o to no okay be bo me dan se mese mere ma asema adagura ja kan na sa joga ja se mo ka ofa yen ma me ne o mo ya so for bo mo na say youth na ikura o mo ne no okay kwan papa we fa so trend ye kura no e kire se ni nsem bebe no kure ni na pa okay papa we be trend foforo unim ni o kan wa se ono no be o ya so mpeso ba kam bam kan ni pa hu no mpeso be kire na kwan kura na ne number kura de mpeso be boda e wi ase ya Facebook nya no creative e wi ase no ya ne ni pa hu so mo smart but we ni se ya on later na urade be mo afiri mu kura wudi ni ye mo biem ni ya kan se so for mo akon awu be si ne but ya so for ye ye boni din kan ayin de name ayo bi aso aboda mo modam e be si ne ye mfato mo kan asem kire nipa but metima bo prophet bi o mo ayi wu na nsenya e we da kura fi no enso nche yi so for Koowaa ya no wo ayi ka wa chi so fu ya grada akura ye na nche so for ba ku yo mfra na yi oko asiopia kwan no so ho na no wo so for okatache free fa ibesine ni din ko ewura pi ni obeka no de kan se mu se ni bia be ya ye kan ya e kire difference e din die mu difference apa we na dey timi bompa your phone so kwa nsuosu TV ne so na hu se aboa na pio yes we pio ye kwa bi wa fa so gidin a onche se nsam na esa nsa bible santa timi ko tu be controversial ni o cheche ma powerful na ni pa believe ba se o ya na no san wi a no kure ni mu nti no bo sa fe ni aka nyina ye nsemu no edi enti na me ka sa asem ye nhwe ye ne ma me no mo pen so ye nana no mo pen so toma na ye papa na ne bo odin sombo ebesi ne kunya bi kura na gu ya wo ma ti se ni wanya go utimi toma na ye no omo kura omo da so tie kura so tie busu afiem okay omo no mo kura da respect won toma papa no mo to panta kovo mo tu nyina ndi nya wo firi ni tu wo tim se skin no smooth no omo kura no omo da so te atakwa me dan mu enye kumasi fie tete akura ase tete abusu afie mu ne ma ye mpepie to hye ise pie to na be mama na ye ya se omo nhye nti wo kan na akura no nhye pie to nsu kura iPhone ya wo me mama be iPhone hunu bi da nso omo so na de kura sa na papa no na me ma de die ko won nchen to wuro pant ni gu fom eno omo to ombo da ma na ya akono nso so omo ani na sa akonya no nti ada na wo se we na ye ade obi anim se oba bia ye evil onipa bia nim se oba bia ye evil oba wo mfiu an wo mfiu
obenya spit on life ketu bi a ebetimi do down for apa anyhow so what you say no ye nima no but to perspective bi dia kan be ma woro pan ene ye me ma bebere wa ma no mom si na di kan akoto o mansa nti no so che say ya abosom okay ma bebere bu nkotoje no ache be ma ahye ne num no water from won se poki no wo bu nkotoje ni bi etoje ndi na say amo ye abosom okay wo mu bu o dia say fa na obodo bi kura nye kotoje na bi no ba na bu o dia say and I am point ya basra say ya mfatu bi o mo nto o mo bo okay no mo mra mamu nyedu so for some na kakra meka ho so what you say na baby o mo di bradu nyini no enso adwene meka ho so what you say na fe nipa na eti o mo bebrebe so mo nyina no so no mo come out with something better something good mabu no benya bibia firim ase ne dia na emwa say ne dia na emwa nti no omo nko no mo nsamra biem na omo fa futu nsem man so be budget so say we dia jagaja mo point but say be of fa ne abro fa de na je say emwa enya nke da ya yi chen obi a moduru ho nya mo na mo woro nke de oniska o be bi ya na ngaja ya yi chen e bia ya be bi e fun in na je say abro for no so atimi abem no mo de o madwe nche kakra bi we ye nche 5 minutes pe na che say ya sorry jumedie ne so original bamboo masa abro I will come for the training what say about how to remove a bamboo. Ajagrada is rather teaching people how to curse people. Yeah, Dinah. Yeah, hello. Hello, good morning. Good morning, Medofo Apomboko de. Papa, Papa, Mammy too. Oh, Mamma, Afemina, I am sure I give me a channel. So for your prayer, Wakasa baby, what treasure when you so soon master, and so soon master, so you are okay. Then what can you say? Our Oba, the man, your 1 year, and as a wild rope panther, and look at one for when you go to Mamma. Oh, okay. May hear it, but I may get 1 year. And then as I may hear push a fan, so I may ever down my Mako Ramana. Then the Bible, you are kind of we don't know about one canoe. That's me, such a fan time why they I can look. And the one naked, this one naked. You call down my best name. I've heard you womb, although called down my best name, I've heard you womb. That's what you're fanning over, and the worry idea on the womb. You don't find the whole one in the pants, no one in the air. And they can't over the pants. And the train when you're womb. Okay. So go ahead. I'll talk on yeah, that's it. Yeah, that's it. Hello, good morning, Medofo. Yeah, my dear Coronto, now what to say? Yeah, Medom Nana, dear, now, Modom, meet you. Baby, I'm a prophetess. Diane, but you will be out and what my finish is to come. Oh, Joe, but you do so not the ideas were from Cranny, you come one a kiss. I Pino, I am not can see. I am prefer a brown video. Now, you shake and shake me, ma, at your regular. Okay, so now I am sometimes a computer no one again. Okay, say, and you be a jar and send them for Casso. I don't know if ana sabi to de bia nti bi ko fubi ampa e be try ya o ka san ti se mu ya o ndia ka ta ubu ni ma se ma ma be fa ji ana ha bomba meto no ye papa e bia enya papa kra ya da si bi se o friend that wa je tre e de my hello okay obi eni wodi ana chese ye call messages hello me won pass me ti o mejo so apomboko de
Boko mama na mo we de. Nyame dom na ni cry. Baby adanya obi a chia no man what offer oni me offer sin yanko po onhira mo mo for one ni German City Information Center me bi obi etie mo life na mo so mo life. Nyame shofa. Nyame change mo ra so pa. Na me de o me ke jira kwabresia ma. Kwabra wo chondo bo, kwabresia ma chondo bo. Kwabra de me pena se mo na be de ya pro so. Ade breja. Me am offer se kwabresia ma. Okay. Then you say ni papa ni me jamba je jira kam jama ma o. Oba wo buadua tikefo no omo adua no mu bu na yisisi dan ma wo ye mo nkokofu. Ene mai wo mu hwinti ye omu nyefu. Wo de ne ma mo fa se bu kin se se be ma wo mu pieto ene ya japade ma ne ko ni du kura tem. Obi bo de be tabon ti suni na ka je wo mu ntia da gureja. Chona ni aye ni sa no do ye bibia ma ni yira. Up my main me final words in free offer any abroad na chese yen draw the curtain. Ya ko dia mchabla koku America eja nyankopon onhira omo da mo hwe akoso sameba ona pa metia hoka na me onhira onhira ne yepa so me am offer se ba ko ewo ho etia na kwanston ko sokura adofo hwe ya no pa bia nyame onhira omo nyankopon onhira mo yepa abro the big mouth ye ko said them kind I'm saying management to Tonyamente bia no big mouth should be baso enche Kumawood TV eja de achiri na nde kura me kofa ba ko bibia ba guys so fuchi abosum ebubu suma bo sho she nipa no ambaso e kofa interview na ba ya kofa ba na chese adofo ntami kutu pa na enche the big mouth show no de etiemu bia no mo be hu ne live on Kumawood TV konkonsa ni nyina ono na ebe sha se obi oso konkonsa anye no afedi ono na ebe abehye konkonsa se live on Kumawood TV and queen AJ Hipsy Bakope and metna mu ma the sweetest Diane oba papa bi me do me chia oye panyankopon ensure se da ne de na no pastor ye nenye easy o me so nyana me so cha me na wa mama kokoso pa nyankopon ensure se da ne de nyina utimi ba na bedi jumedie kama me kwa na me chia me DOP ko bi Frank Bakope na chini nanim obie ni wakai wachi nyankopon ensure ye pa se da ne de nyina obebo me PM Ochi no ozo PM stroke driver nyankopon ensure ye pa se na no party mi di mi besi ha kama ye pa Augustina nyankopon ensure Loretta Numaje nyankopon ensure se da ne den nyina moboa na mo kan ye ho ne ye de ko wajumedie bro live on Kumawood TV me director original Samdakus I salute you nyankopon ensure nyame ya adoma ochna anopa the sweetest Diane ebeba betna se no lady the Koowaa crew nyankopon ensure yakram ye wodifo ene ye wodifo odifo na ye bo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie nanum asem simape na wahunu se ope baabi pa ope difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kore hawo wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo onibie papa na basa so na ene gi se me wom ni se o yare na ba na kache ha ono ama baabi a wo beda na amoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne entiase so koso na wo pepe baabi akompai body a ejape kurum ene ewo se woko eni ji se be wom ni se bosumi bia ye all 91 ti baabi a wo hye bia wetima prepare na wa baabi bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no one fa number na egu afidie ni so na fere papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya frame na ye bo a odifo awiemfo ba me wo jape kuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa